TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiria onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesimiao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo Emesa ya mangana Amayia ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Chinsa nigo chiaragira Isato chiabona mogorobo mwanchi umurigereria karokoro kwegena kwane unanogenderete kwegokia asoko bwatemero berionsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii okwarigania SMS Amayia eriongo manyuna nara yana kwariganirie asenchera ere yobwikiranu endago tonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News na sumutandao Twitter nabo tweet wetra @Ndizi TV News erio togendere gusanga nabo igo kwemanyia amanke orio koeneki chanelio gitia GOIKA nigakoro kwa Petronira Mukeira urito kubandana nera sensemo yeimanyiriro nigakoro kwa Joshua Auta na incheretariane Everline Osero sanga nentu ikomwerio Mwanchi umurigengo kwarigantea chaka senchera ere yobwikiranu kubwatkana netaro yomurai wense Dr. William Samoei RUTO ase kaunti ya Kisii seritkoria Jumapili ase ogusanga nechikanisa chionsi asomwega bwa masaba segetikia nyantrago nigo mogoroborero abarai bechikanisa au tikati yabo aba bishop nigo babeire bakumerana eryo kwanera emeroberio yo kumwarigania RUTO noge ikarokia bakegoikiranwa negati abarai gati abo muchumbe o South Mugrango Silvana Sosoro nabo igomo bungo nyaribari chache zairi janda ekerabara yabechi kanisa babere bakwariganya abantu bonsi weso kyaritkerio eryo gosasima ase obwamo umuriketo Mildred Mumanyi norobotiuru Kobono eserikali eyekoragwa no muraibwense Dr. William RUTO egendete guikirania chire chirie balirete abamenyi engakich campaign bono nigo omuraibwense airobeirie eliogocha goika asensemo yegeti Kenya ntrago imenya libali chache eyekoragwa na Zahil Janda ase amasabo abene ayagocha gusanga nechikanisa chonsi imeye kaunti ya Kisii ase egikarogia kolekana lero eliokumwarigania omuraibwense amona abapasta nigo omoyegoyo oikirano no mobunge bonyalibali chache Zahil Janda omobunge o South Mugrango Silvana Sosoro amono boteneli bwobolendi kurwa ase kaunti ya Kisii nigo baligania abaigeni bonsi gocha gusanga no morairi tukelio lya Jumapili abana minto Jumapili omuraibwense gochare Gusii yaitoga nacha engakiende mangana mangao akibone round ya gocha mangana ya masaka chikanisa chionsi na chichikale tokwarigania abagusii bonse undi wense wamine kinyasaye ocho sabe ali tubwa dimirengo ngaye na azimio gose yenkene kwanza kero goche kanisa njo sabe nyasaye twake nyasaye mbemo barayi bonse bariganiwe chikanisa chionsi yariganiwe abarayi bayitore chikanisa no bagenda kubanga chikanisa chionsi koro kwinta denomination okurera nayo libwanjite saba nyasaye ni nchuto saba nyasaye nanje naonkara ari gukora president worship nanje ngochinde bateria njuga akiora na kingoteria ba. And I don't think it's a very big deal because the president decides where he wants to go, and he made a decision that he wants to come and worship in Kisii in Nyaribari Church constituency, and as leaders we are welcoming the president to come. We are welcoming everybody to come on board for the Thanksgiving, interdenominational Thanksgiving prayers that will be at Nyanturago Stadium on the 20th of this month, starting from 9 a.m.
ase abapasta bali baikirana nigo barigania kero yomo ase bacha gusangana kubeka emeroberio bene buna barache kumwarigania omorai bwense. Na lengo letu kama kanisa la Kisii tunafuraha sana kumwalika awe kwetu hapa. Kisii ni mali ambao wa Kisii walimpenda sana wakati wa kampeni na tukamwombea tukamchagua. Kwa hivyo anakuja nyumbani kama kanisa la Kisii tunasema karibu sana. Tunataka kukaribisha Mheshimiwa Rais wetu Kisii na viongozi wote ambao wataandamana nawe siku hiyo, ili tukiomba pamoja tunashirikiana na Wakenya wenzetu kuunga mkono serikali yetu, kwa sababu tunajua umoja ni nguvu. Kwa ushirikiano ya madhehebu yote hapa katika kaunti ya Kisii ambayo tutajitokeza sote kwa pamoja, madhehebu yote, dini tofauti kuweza kuungana siku ya Jumapili kwa ajili ya kuweza kulifikisha lile azimio ambalo kwamba lilikuwa katika roho yake nalo pia limeingia katika roho zetu, kuweza kufikisha lile jambo ambalo kwamba linalotakikana. Boigo nigo bateba Gusii nigo ebwate omorembe na igoti bali gochigwancha omorembe ensi ya Kenya yatwalire gochigoturubanigwa engaki omorai bwense araikirane imeye kaunti ya Kisii. Na hivyo basi kwa upande wetu wa makanisa tumejitahidi sana kuhubiri amani, kuleta watu wetu pamoja, na tunashukuru sana wabunge wetu mmekuwa mkitushirikisha na kutusaidia kwa njia nyingi. Lengo kubwa ni kwamba Kisii bila inavyoendelea ni kwamba inaendelea kuunga mkono kwa kazi unayofanya. Tunakupongeza hata kwa kila jambo unalolifanya. Kwa hivyo juhudi yako kubwa ni kwamba uje Kisii, na unapokuja Kisii ujue kwamba tunaendelea kuomba na wewe, na kama kanisa la Kisii linapenda Mungu na tunashukuru kwa sababu unapenda Mungu sana. Letu ni kwamba tunashukuru kwa sababu yale maandamano ambayo yalikuwa yanaleta mfurugo Kisii yameisha, na Kisii hatupendi maandamano kama wa Kisii. Kwa hivyo unapokuja Kisii hakuna kuwa na ghasia yote, kama kanisa tunasimama vizuri. Kulipotelea egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mia mwana omuriketo Mildred Momanya se oroboti ururikiranu abasibati nigo baboriwe kwenekia bunanko barenda bare abana babo boikeranu chingaki baiboirwe nigo akwanwa magaga yo mwana yomo bwemetienyi 5 gotoka gakwete ase nyumba yabo ase sublocation ya Mwamusioma ebunge ya Kitutu Central imeye county gose ward ya Kitutu Central imeye county ya Kisii ase korengana nabamate batebabuna ngino mwana yo niga bete gagosoka na gutiga omwana yo bweka nyumba egekore babeire bakugikiria kibabwate omuichano omonene muriketonde mo Stephen na ikirana sayo na gutwariganira robot ya Senchira yobwikirano. Abamenyi bekenyoro kia mondieki sublocation ya Mwamusioma nigo babukano moichano bwokonyoro omwana omoke wemetienye 5 gastrete obugima bwaye mwabo askere bagoteba nokonengetu asegeka kwa omwana oyo na ngina Judith Kwamboka oyo tamanyeka ininka yare asama tukabwango iga mwana kurwara mbiyenge kumwasutwanga na buya kweka maroba iga swati ndaka mwera ngori ona mambena na mami waje kumatura iga mwakena na nyara kende teno na renga chijira njana kinje mwandu rango ando mwana yakwete kurumweso ndena kuru Jumapili talenga gai Jumatatu ngamwanyiriki matayo ngalibidi ngatagule nyomba ngaswa nyomba kumurusi kanyamwa nambi yale kabata kabana iga kanyangina ngachikumuli town ngaigu tayo town kumuli town ngabu akambura iganga kwa kesa muri town akambura ona ikotinje town yi kabera kaga bona chikumo muliko ekiaringana ria toire funso na torega tutikale ko bana musigo tutikale ire kiagera ne kenyoro une ya materega saronda iga ntone ko kuana inche ntelene ga aya no omuiseke ekera omuiseke karanya ro musigo natakeire otei montondo ore nsemo rinde kera ringana riko batwamanga itukubwateri bona tosinye stoko cha kufuatirie nganeye omotureti Grace Ombati nigakwerera buna enkeyo yatwarire mechando yegenka asege kabono aiga turasomo chibo mugakancho gule marem no mungina yakurukurubina era chitakarwara ka paralyzed na nabwa to mwana ndo rwari tabana igakarenge gitali chene rakamurendete bano ngino mwana yokweta kurukuchudi sinero mwana mukoti bwenkeya
iganyolete omwana nabwate na ndo omwana onde na ndo yondo monene asirete bono jo moke gachaka kumutiganse kabwata amatuka atatu akumutiga bwogenda bosongo gutara okorana na matukano manya kuirana bono narangeri bunatebi umwana uyo okorereki osirire na bero muchana manene bono twali kubuli abaiseke baitonga ekara kwanyoliro oborito manyang'ong'o ko oborito kakwanyoliro omwana tagutuguta omwana watigutabu abantu bandi bakurigia abana abamenye nigo bagikeire bokongwege korekyo asabe boli basabiru ko barenda abana baba bake n'abanyaruka kwerenda bokongu abeske babonente bairende ekiagera engakine bono iga n'engaki enkongu ometekere tali maritoka baiseke boranyore amaruire naro iko nietakeire abaiseke engaki na bono chirusa chireiga abaiseke babonente baberanka onyo omwana agasoka omanyunka yasabe boli amanyanga yasoka gochi kiara omuiseke kwirenda kwae baito yo kwirenda no gokongura kidene netakeire omuiseke erite naba murabaito tigakonyo kwa abaisi kona wakonyora abana ofio ofio manyanga ngumole gokomo onye turanyoma nyoma takona konyora abana ofio ofio yakogere muchando yo tukira turi yo chudisibuka ga balenge babere lakini bone mechando ya tukira na ndebano yabire yekenyoro terie yo muchyo buka yabire yekenyora sengencho ngori gutori chibesa chikwira omwana we mochari kurwato chakemiro berio yokwani omwana ya sengencho mama mwabo garwarite asebono kerigeterete n'abatuki gokorobo tukibwaime kwene kininki boronge kererete omwana omoke gosirio obogima nange tambukeroki eserekali erairere ngino omwana Kuripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya Egesa Mamusioma sublocation Kitutu Central Ward ebunge ya Kitutu Chache South erietariane Ndemo Steven Muyamono Ndemo Steven ase oroboti ororoikiranu ekiombe kia Nyamira North Women's Circle nigo kiabwatokire obosemia guchiase abasacha na boigo abasbati igoro yobuya bwoko bwatiraniwa gusebwo gusanga ebirengererio achinga kicho koligiari chiburi ya kende yonsi nigo babaire bagukwarira boigo obuya bwosirwa ko mwana omomura asbate birenere buya abana bonsi ane n'abaiseke na boiga bamura baba kuinyorwa asekera emirobero muri kitwa se county ya Nyamira job manki na manki ndaikora bana abalimira choki bya gitomoche ukabono esegecho nigo yarure gochiase abasacha n'abakungu kubwaterana ase enyomo ase kerenga gyokwene kyabuna obomo mboro ase enka ende no mogoke keroko nyana n'abangi n'abaigwana inde n'abagaka kuri nyumba n'abagaka aba baigure buya nago kigwenjira berure batebe na baguja komente ebitichebi ekiara chingeni ekibarore chikoreta nengo nyumba naende barore chiko bakonya aya nigakwanwa asense mwekerenyo ebunge ya Notimogirango county Nyamira ekikyariganire nekiombe kya Nyamira North Women's Circle ekigekoreta amo abangi na bagosimeka chinyeni na tumefurahi sana sababu hawa baba wamekubali kuja na wameitikia wito na tumesoma sana kutoka kwao. Tumepata zile changamoto wanapitia kama wazee na hawa mama na mama pia tumewapatia nafasi ya kuwasikiza tuone shida iko wapi. Ensemo yayo mobisa kurwa Nyamira North Women's Circle Hairini Mogambi nateba ogotaiwana na nigokoreta chisegi ase enka. Tumeona wamama tumewapatia ile nafasi ya kufanya mambo kwa jamii, kwa familia, lakini decision making bado kwa nyumba hakuko vizuri, bado kuna vita kwa nyumba. Mama anaweza taka kupanda mboga ama kujiendeleza kwa upanzi wa mboga na vitu zingine, but unapata nyumbani hakuna amani. Nyumbani baba hajampatia ile nafasi. Ase asabo kuigwana na egachi abasacha n'abakungu no gotegerera abana elinde koreta omorembe n'obomo ase enka. Kama ni kulima, anataka support ya kulima, tumehimiza wazee wao wawasaidie kulima. Kama ni kama wako na shida, mambo ya kifamilia, mambo ya watoto, washirikiane pamoja. Wakikuja pamoja, wakiongea mambo pamoja, watapata suluhisho. Omosemye bwege koro nyambane obino nakwanira obuya bwoko igwanana nagosirana ase enka. Bana kini omongina okinie
mwanya bantu ekero gokinia omong'ina igo gokinia abantu eki na egento kiogokumia eki kiangoki mono nekero babwata bareta abagaka babo koboroki nkikonye bagocha bakora boigo esegeto njarwegwa ase okumunyora omwana omumura na kumusira twatebanina no mwana omoisi nere tiga inyoru ekiare nyaruka ya inyoiru mbuya bonsi tiga bainyoru nari barakine ekiara tutakineti banta abamo igo bono gochibosi ntori gochigotwara bantu ensemo yabali baikirana enseme yo mbachengera amaegerio ayo nagoteba nachiko bakonya mono igonga twabera sobwamo twigira magana yegekoro twarori na kiabangina nabasacha bakari bamenyete na into gitwenta komenya nabo igo nande twigira magana ayechinka buna na gitwenta komenya asokoleto murembe egere tukuri chise gichiri chianka na bwana wangu hapa yenyewe tumefunzwa mambo mengi hata siwezi kuelezea hapa. Sasa nilikuwa tu namwambia saa zingine hakuwa naamini, lakini leo ameamini kila kitu. Kulinda familia zetu, juu ya kuendelea na familia zetu kujiendelesha. Tumefunzwa jinsi ya kulinda wa baba zetu na tena na watoto wetu. Ginko reporter ya Ndizi TV kurase kaunti Nyamira, Job Maangi. Miyamano murikeito Job Manki ase oroboti ururikiranu ekanisa ya Nyamatuta PAG nigo yabeire kuroberie kambi asabasibati babeire bakonyora amaegeria bene akobwatkana n'obututukanu obwabeire bokoene kiwane na services miro ase abasibati abange babeire bakunererwa ukwana chinga kiechyo nigo omurandi ya Richard Obogi abagakoene kiabuna abosemia usamaegeria babeire bakonyora ananachiko bakonya nonye nase okwagacha chinga yabo murikeito dipona sanya norobotyuru kubatekana n'obututukanu obwabere bokoenekiwa ase bisasimero ao anene asabasubati abo babere bakunererwa nige kanisa ya Nyamatuta PAG yaimokirie getambokero na gotwara conference ase abasubati abo babere bakonyora amaegerio gokwana omurandi Richard Obogi nigana kyabuna obosemyobwe nigo bwabere ororo elio kwagacha chinka iga lingana lya Nyasaye lya orokera ligwa sobya buna bangina bwente komenya asenka korokyo bunyasaye asikire gento na kwanga kere bibi kororokana ase kanisa abakristo bakorokana bale kanisa lakini bagokore bibe chinga kicho boigo nigaene kyateneni asensemenyomo asatukuterare amangana a LGBTQ kanisa yetu ya PAG tiri kubwatana na mangana y'abasubati kunyoma no musubati wale uso musacha kunyoma no musubati onde bakuruka musacha kunyoma no musubati onde uyo bakuruka LGBT intwe tuakanire na nturi kubwatana naro nonya nabakonyi bali bato tokonya ku America ngatuwanja negenteke bato bakonyi intu buna PAG tuakanire tibate nyo bakonyi bwabo batigetomenya buna Nyasata gete boigo nigagikeria chikanisa chile chigendrete kwebwaterania na mangana atali yekene anena sensemo yokwengata nanda yasa KORA intwe intubwata ine na mangana aria ya masabo yokwengata abantu bako igo tukwengata Nyasaye kore bikone nturi kubwatana na abantu babwate meroberio yokogenda kusacrifice abande na kurwa abantu bande bimwanzo ntwegenda Nyasaye nabwate ntira yokoseseni abantu baye ekorwa igoro nturi konye biranga kiru nturi konye omonyo nturi konye amaguta ekanza ya PAG nturi kwa kabanto maguta ekero moikomo cheno no ra maguta ito gokwana na mama director we wilaya ya Musocho Mata Bosibori ni gaerera ekerenge kenene yekambiywe anene asogotenenia chinka kunantenenere tabangina baiga emechande nenge nera bangina konyora bagwetera tukaranga mbia omutienyoyo bwerusa abana barasi chinka tubabekere kambi abangina banyore libaga byogochicha nari baranyare kwagacha chinka chiabo etim niba yarenge nga omokungu aimoke atenene goika abwe esegi boigo omurikyo monene niga segeta basubati asaba boli abanyare gwesokia sobonge ili banyare konyora amaegerio decide kinga torete conference ye elinda bangina baito basomi ulingana le Nyasaye abange babere fanalebo bachiresha KORA bakogenda ase chinka abagaka twabasabire mwanjira bangina baino bache bonse basomi buna kibakolenda chinka omo basia Joshua Gichana ni gaerero buya bwabasubati ase chinka boigo ni gaene kebuna
nigo bagenderete kubwatia buku elio kurwa amaigerio angina na ubinge njenene abangina kwali chinka na buo kuba imukire kire gento yakoba abakwa gajomo china bakagoro gaka babia kuba bwatiranire mbabwate seimono kubwa abantu kubwa mugaka wangiwa tubabikiramo tubabikira bali muko basomi bali tue ntodiko kosomi bantu mamincha gosekuru isiko ya bibilia ntutwege nitenga nyasaye nero gotoria nyasaye nero kugwenia komenta najwe nigaboria barandia gotenera lingana lyo monene elio kogendereria enjili ekero muntu aturikira amwanjiro monene akabanga gako akumwobo wa nyasaye wanza gukora yara yo gwanja kwa nyasaye lakini akaro muntu agwe doubt onyora gakenda jokore kugwangwa ujugo kwana bobe abwatembugete ekogera abantu bamuanga nero yobono kwirwanerera Kuripoteria getaseni Ndizi TV kurwa ase ward ya Bogisero egotoke bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elitaliane ndipon asanya Mia mono dipana sanya se oroboti orurikiranu togotikana nayo muraiwense Dr. William Samoei Ruto nigo abeire kagotogia abaremi anene ase ogotumeka buya moyo koenekia bunariga seria bere rigokiniwa imeyense ya Kenya gokwana imeye county ya Kiambu. Ruto nigo atebabune serikali nebegetemero berio emeikiranu anene yo komenta chiguni chia moyo elio koenekia buna ariga seria bere rigokiniwa gokeya omuchando bwenchara oyobere gokorrekana ase achinsemo ao na nekwene kiabuna ligo liendagira liabere ligo kia kegima. Na kwa sababu Mungu alitubarikia na mvua mwaka huu na tukapatiana mbolea, wakulima kwa sababu ni wazalendo wamelima kuzidi ile walilima mwaka uliopita, wamelima ekari 1200 mpya. Na tukiketi hapa kanisani hata yale magazeti, unajua magazeti wamekuwa wakitulima sana, sijui nini. Nimeona leo headline ya gazeti ya leo, wao wenyewe wamekubali bei ya chakula imeanza kurudi chini. Wengine Jimmy angeenda asome hapo kwa gazeti, sio mimi. Gazeti ile magazeti haituungi mkono, wao wenyewe wameanza kusema bei ya chakula imeanza kurudi chini. Na ni kwa sababu tuko na mpango. Na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya ya kwamba mwaka uliopita tulivuna magunia milioni 44 kwa sababu wakulima hawakuweza kugharamia bei ya mbolea ambayo ilikuwa juu sana. Lakini mwaka huu kwa sababu tumeweka mpango mzuri, tumepunguza gharama ya mbolea. The harvest we are expecting ambayo imeanza kuja, we are expecting to go up from 44 million bags to 61 million bags. Na mpango yetu ni kwamba mwaka ujao, na ndio mnasikia mimi nawaambia wakulima wote wajisajili. Tunataka ile mbolea tulipatiana mwaka huu ni milioni 3, magunia milioni 3.5, 3.5 million bags. Next year tunataka kupatiana magunia milioni 6.5. Gokwana chingakie chipaigo Ruto nigagi keria bororo engana yobokurumi asata na tibari go chiwancha engane yegendre imense ya Kenya anene obokurumi ase bango yobo Kenya bagwakana asogosira magendero. We must love our country. It is the only country we have. We must work for it. Na askofu amenisema kitu ya muhimu sana. Ameniambia tutalipa ushuru, lakini sindio, hatutaki pesa yetu iibiwe na watu pale kwa ufisadi na ukora na matendapreneurs na wengine. Mimi nataka nikuhakikishie Bishop, pale Kasarani nilipatiwa Biblia, nikapatiwa katiba, na pia nilipatiwa upanga. Hii upanga hii ni ya kufyeka hawa wafisadi wote na wakora wote. Hiyo I will not spare them. Si namna hiyo. So mkilipa ushuru nyinyi mniulize. Ikitumika vibaya I will answer. Si ndio? Mimi ndio ndajibu kwa sababu mimi ndio nimeuliza. Na I want to promise you mambo ya ufisadi
watatafuta vile askofu aliwaambia wale walevi waokoke ama wahame. Hata mimi nawaambia wafisadi wabadilike ama wahame Kenya. Rutamo na baraibande boigoni go baira chingaki na gukwana n'abamenyi be county ya Kiambu awase omurai bwabare abanke ase bunge Kimani Chungwa abakago kwanera chingwane chigenderete gati Azimio la Umoja wa Kenya na boigo Kenya Kwanza echiata ona nigo barengete go kwanera igoro gukora chisegi na bayokoreta omurembe imensi ya Kenya na tari engana ye handshake kosenus mukate. Mheshimiwa Rais, mimi sina mengi sababu vile umesema ulinipea kazi ya kuchunga bunge. Na hapo bunge nataka nikupee report. Pale sisi ndio wenye kusema. Wale wengine hawezi semea hapo. Hapo ni sisi wenye La pili, Mheshimiwa Rais, juzi umenipea kazi ya kuongoza mazungumzo na wale watu wa kurusha mawe. Wale watu wa maandamano. Na niliwaambia wakiongozwa na Kalonzo. Kwa ile meza ya mazungumzo tutazungumza venye wataacha kutumia vijana kurusha mawe kupigana na polisi. Na pia tutazungumza jinsi watakoma kabisa kuleta fujo na vurugu kila baada ya uchaguzi. Na tukawaambia kwa hiyo meza ile mazungumzo hatutazungumza na yenye hatutakaribia ni mazungumzo ya kitu inaitwa handshake na nusu mkate. Na nikushukuru Rais sababu ya kuwa na imani na mimi ati nikiwa pale kwa meza nusu mkate handshake ama Kiambu mnataka tuende hiyo barabara? Tuende barabara ya handshake? Tuende ya nusu mkate? Rais, unasikia ile kazi ulinipea hawa watu wa Kiambu. Omurai w'ekyama kya ODM RAILA Amolo Odinga nigaganire chisegi gati serikali chechi county na boigo serikali enene GOIKA omwerio anigaya kwana chingakikira na somo sangerekano bwo kumurekera obokoreri w'echi serikali chechi county oyogenderete ase county ya Wasinigishu askeri abaga wakera ekoko omuroberio yo devolution na tebabuna egati echi county chabeire chiwaka egetambukire kya maunchurerio ya magendero nigobona AGANEIRIE abagavana kurwase county chonsi kwene kiabunango korabale AGANEIRIE asabananchi batari kurigereria serikali nene. Devolution continues to have doubters, but devolution can no longer be a loser without the nation losing. Excellencies, at this forum, I have the warm feeling of a person among friends who think alike and have the same goals and aspirations. As far as devolution goes, my aspirations and those of the governors are aligned. We may have differed here and there about the management of our affairs at both the national and county levels. But when it comes to devolution, I believe our differences are only as to the method of attaining a goal. We all appreciate devolution. We all want devolution. In some counties, devolution was achieved in 10 years, what the national government was never able to achieve in 50 years. 10 years into devolution, this tug of war between the counties and the national government needs to come to an end. In this tug of war, the Commission of Revenue Allocation continues to be ignored, making revenue sharing between national and county governments and among counties uneven and more political than professional. I believe this is the time for county government to act compassionately and responsibly. The problems our people face today require that we invest within our means in programs that create jobs and put money into the people's pockets. Counties don't have to copy and paste what the national government is doing. I encourage you to be own models for innovation and creativity.
Negati ya barai korwase ensemo ya azimio la umoja wa Kenya bakora wanomo senator SIASA Oburu Odinga nigo bamochirie ambassador o United States Meg Whitman asogo swana na siasa Chinsa ya Kenya asengwana yaye igoro ya obochori bu mwaka weta achinga kekiranite ya sumusangrekano devolution imeye county ya Uasin Gishu twana nigabara yabo bamuganirie gusaba okwabera na tayuna ense ya Kenya teri inse woteneneri wense America. Taxes and corruption are existential questions in Kenya today. It is only a visitor in Jerusalem who can discuss them in such a casual manner. The American government is definitely not a visitor in Nairobi, and we can only hope that these unfortunate remarks were personal and were inspired by the envoy's base corporate instincts of pleasing the buyer to close a deal. Felt hurt when the U.S. ambassador is dancing and praising democracy in Kenya when such rights are being criminalized and described as destruction of property and rioting and all sorts of descriptions which just prove that the current regime is actually slowly taking this country into a dictatorship. I think that there is a dangerous trend that is coming up where our foreign partners are more concerned about supply chain diversification, are more concerned about the continuity of business rather than the sanctity of life in those jurisdictions where they operate. We want our friends to think about lives as much as they think about supply chain, to think about rights. Omunyakerogo bwe komiti yobochenu ase kiombe kyaba governor oyoboigoro mu governor bwe county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki nigabeire ga kuboria serikali kwene kyabunango sirere ekiombe gya KEMSA asenchireye moyo kuba chinga kinyororo cyo gwikirania obokoreri burobya anene kubwatuka maryogo ku chiase chi county nigatere buna ekiombe kyo nigo getari gwikirania obokoreri burunge anene kubwatukana no gutakanwa emisara yabo need to capitalize KEMSA. We bail out even sectors of this economy in Kenya that may not have direct impact to health, like Kenya Airways, sugar factories, and so on and so forth. I don't want to go on with the list. Why can't we bail out KEMSA so that we can have enough resources to be able to take care of the needs of the counties and the other demands by the private sector and the Magega yokorara segetaseni kyabanyanyimbo obutukobo gima bwobokera lero nigobono omo senator bwe county ya Uasin Gishu Jackson Mandago amo nabakagerwa bande babere Joshua Lelei amo na Meshak Rono baba bakobwato kwa nekigambero kiana kuru ase cash bail yechiringi chiribu chimisano kera oyomo batabo nigobwatire namomocho yoweswana ni OBOKURUMI bwe chibesa echyo abauro kiwa korwase gosabasa korwase county ya Uasin Gishu ababete bawakana elio bachie komenta masomo asensemo ya Finland na boigo Canada. Mesha kronomba kati ya tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka wa 2021 na tarehe 31 mwezi wa 3. Factors 2, 3 and 4 that were present today, I consider them for bond of 2 million Kenya shillings and one short of similar amount or cash bill of 500,000 Kenya shillings, 550,000 Kenya shillings, pending plea and or the arrest of the first accused person. So meanwhile the warrant against the first accused person is still in force. So we agree on a date. Of course the prosecution always have a right, any party has a right to appeal within 14 days. Judiciary has their own discretion. We are politicians and we believe in the rule of law. So whatever the court has decided, we are under obligation to exactly keep that. So, and personally, me, I'm comfortable with that decision. I absolutely have no problem.
Ekiombe kia Institute of Certified Secretaries nigo gia ichaneire okomentekana kumubaro bwa Kenya abo bakorosia chi certificate cy'oborimo eryo kwenyorera emirimo okwana somo sangirekano okero mwaka w'ekiombe kyo oyogendrete imeye county ya Mombasa nigo baruro koboyo gochiase chi sector chi serikali nabo igo abantu nyene kwenekia una nkonenkia bare amasakara na kwenekia buna nigara yekene korwase ebyombe igostinse mochi wenete chinga kibakwena na emirimo gochiase abantu ao. People have been employed in organization based on fake papers, which actually they are qualifications which they have not actually attained, but they are faking those qualifications. And this is not peculiar to public sector. Even in private organization, that is very rampant. The environmental aspect covers the planetary issues. The social aspect covers the people issues. And when we talk about people issues, we are talking about things to do with, the people who are within your organization, the people who are also outside the organization. Within the organization, what are your employees, looking at, and how are you treating them? Labor issues, employment issues, diversity and inclusivity. I think integrity needs a clear system, first, of changing our culture and also changing our mindset. Two ways that you can do that. You have to think about our systems of rewards and punishments, rewards and sanctions. The young generation often tells us that they are looking at our models. They're looking at who is being rewarded and who is being punished. It's maybe about time that we started rewarding those people that have high levels of integrity. Mwancho murigerere igano ngo kolera Amayia ye Chinsa Isato asenchera ere yoboikera nungo wakirangambya muno asogochora kubanenche nambya muno asebaria twabwatirana kwene kyabuna yawe keire asenchera ere yoboikera nu nyorumuna semiro birionsi ya Ndizi TV na bagotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asumutandao Twitter na bagotwitu wetera @Ndizi TV News heriyo togendere gusanga nabo igo kwemanyia amanke urito bwatirana nere korwa sensemo yebimanyerero ntigakoro kwa Joshua Auta Petronira Mukeira nero inekia chibichanerio gichya wekeire asenchera ya bene na incheri etariane Everline Osero twaru burigereri borobya nabo igo obutko borobotayireru.